mau Jumat ya? Ada kerukunan di sini. Ada kerukunan di sini. Sulawesi Selatan Utara. Tanya tuh. Oh, tanya tuh. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Keluarga Sangala. Manado, Sulawesi Utara. Oh, sangat dekat. Dah dua sempurna. Apa nara kata? Malu berkaturi ke mengalir. Dale mo. Oke. 21. Pemain loki bukan nyolong satu. Wah, iya bosku. Peti ramai kom ke. Laku tu itu Ada tuh buktaran ini anak gua. sawa laku tu makiste. Kuma bisa kandukar kita ubah satu apa lebih tuh yo. Tuh pesan tuh yo. Ya te yo buntu tok pasak ya te tok pasak tu mendeng. Tok pasak tu mendeng. Pas satu mending ya tuh Iya. untuk pas ada. Iya. Pata apa kulam pano ni te laku tu bang hari sawa asisten. Iya. Asisten. Tanya Florensa. Abon na Florensa. Ini yang belakang. Iya, Oh, lakukan dia bikin kaya? Lakukan dia bikin? Iya. Oh, kayak gila. Kita akan mengalas dulu. Halo Manado. Apa you want drink coffee? Ya. Halo Manado. Siapa lagi namanya? Manado, siapa namanya? Masuk tu Manado teh, na tumang kasa teh. Terima kasih teh, berat Manado di itu. Ndiri teh jue, ndiri. Oh, terima kasih teh. Iko to. Bebo na. Bebo. Iya. Oh, ini ko deh, to bebo. Makara ada do kan itu bebo. Iya. Malimitan dir ka pala. Iya. Mana aku tandai kan. Ini kayak makara ada rasa. Beta aku kopi bisa kan. Dapat kopi perindu tuh. Tahu gelas? Oh. Jelas. Oh, oke deh. Abi din siya ko na. Dapat kopi itu tuh. Abi din ka na po. Kopi dekat ini piring. Kopi perka tu ipereti. Bigyan pinisa. Kopi na. Kana ko kana. Kopi na guys. Kalau kalian nih. Informasi kedua. Oh. Meron ko siya mo kilo. Ah, merasa. Sama kalian buka.
69 KM. DD 8647 RJ, DD 1069 KM. Iya, bro. Dia natai penghuni Kalimati. Ini acara Enduro dunia ya. Karena biasanya hari-hari libur begini, libur-libur lebaran begini, karena banyak anak-anak dan cucu-cucu yang merantau. Jadi ada kesempatan untuk merayakan atau mengupacaраkan secara adat orang tua yang meninggal. Jadi semua keluarga berdatangan dari seluruh Tanah Toraja, ada dari Makassar, ada dari pokoknya dari mana saja keluarga. Ya. Nah, seperti itu ya. Oh ini dari Manado ya? Ini dari Manado ya? Halo Manado. Mudah-mudahan nenek cantik. Iya, mudah-mudahan nenek cantik ini ya. Mana? Iya, bungsu ini le. Wah, anaknya Wilson ini guys. Wah, ganteng sekali dari Manado ini. Mana kakakmu yang kedua? Ada di sana. Tidak pakai baju Toraja ya? Tidak. Oke. Skill tempat mayatnya. Oke, tempat mayatnya itu. Iya, bang kamu. Tobebo itu le. Pak cantik itu kayak tobebo tanya dari saut tu tobebo. Sila abira si panding. Very nice girls. Yeah. Nice girl. Okay, what is it? This in Toraja. Toraja tribe. In South Sulawesi, Indonesia country. Yeah. Yeah. Okay, plus 62 area code. Okay, this funeral takes 5 days. 5 days until burial. Okay, this is the second day. Tomorrow, the day after tomorrow will be we will be sacrifice all of the buffalo. More than 30 buffalo will be killed, will be sacrificed in this place. Okay. And 11 April, the body will be buried. Will be buried in the apa namanya itu? In the rock. Hello everybody. Okay. This is a beautiful grandmother. Beautiful grandmother. Yeah. Iya, pakai iya, makasih. Okay, Mister. Okay, that's Tomak Badong. Tomak Badong. Sundun Sultan Timabatin Isang Parayan Marioki. This is the frog. La tumikakan sa malawiran na kumilingkan sa malinti bilang rukusuling karahatan kan. Tudi patuling kanawa na Frog with the snake. Bernaga. The snake. Snake eating frog. Okay, Red Key from USA. Thank you. Thank you from USA.
Lagi gua limbah Oke, bosku. yang suling karata. Lapor dengan masih di harian lagi tetap kemudian ini kata peraturan kata yang ada kasurangan sepi utang mengisi akan Hello, Mister. Oh, nice drone. I love it. Oh, very good. Oh, nice, nice. Oh, fantastic. Huh? Very good. It's a great shot. Yeah, I love it. Well, very. Atau begini lo sudah abang lain bangga tapi gua kami kalambanan tiba gitu dan lo kata sama dinna tapi resi pasal tematang menalangi si pengeluluan tempat parara nabatara kumuha din na upa paraya tapi paraya Okay, na bye. puang kita ng talo rin ang menalangi pumasamba batubalikan di masuanggan at kapanganan para kiway sa kapinggan laut tutikin tanah taksang gori-gori tatantong masak tumairi madadinding mas sulangasang tatantong sang kutuban ni nenek sang bukian uran tuntong sang bumbuan tindan sang tumburan gori-gori na masiyang paduang dongyalo na panatiran pasipan mulan na kututong naralan sidup pala kasagangan kuratakan na dahi-dahi tentang susurangan pita mami nenek si terapian pelali isanda marasa na tentang kala butang yang rara di kalau tuh kan nenek menjuala beritang si Okay, this is the social activities for the people in Toraja. Okay, it's time to having lunch. All of the people here can lunch together. Okay, apa dong? Okay, location is okay, location is my boss. Okay, bye. Thank you very much. Very much. Hello girl, beautiful girl. Okay, we go to the kitchen for lunch, for eating something, eating some cake, eating some. This is kacang sembunyi. Jangannya disembunyi. Iya. Jangannya disembunyikan. That's kacang sembunyi, guys. You know that's kacang sembunyi. It's time to lunch together. Saray foto atau merkolomso. Oh. Wah, penuh bags good. Pero penuh aja nih tete. Oke, nih tete, sebentar. Apa? Okay. Now it's time to share the foods for everybody here. Now time to lunch. Eat together. Okay, you can eat together with us. Come on. Yeah. That's papillons. Yes. Hello, mister. No, yeah. You know. Okay, mantap lobster. Yo, que si mola, rebus. Oh, nekole. Ini kulit boleh. Tabe, mo ora katime do. Makarane-rane dong guys. Okay guys, so that's papillons. Papillons, duku spice. That's duku spice inside, yeah. And the woman cleaning the glass, cup for coffee. Yeah. That's the social activities in Toraja. All the women around the streets come together and work together, and it's the spice. Okay, wah, Kumandes lukis. Okay. Nah, we with Kumandes. Hi guys. Hello. Kembali ke tempatnya makan. Guys. Okay.
Masiri. Oh. Eh, this is Duku Spice. That's Duku Spice. Yeah. Hey. Hey, Mr. and Mrs. Do you like Duku Spice? Duku Spice, nice. Yeah. Yeah, you can try. Yeah. Yeah. Makan dulu. Oh, this Duku Spice. Okay. Makan. Hey, Mrs. You can try to eat it. Of course, please. Take it. Yeah, yeah. Yeah. With the Duku Spice. Pig, you know pig? Yeah, pig. Yeah. Pork. Yeah. Can taste. Wow. Balik Islam banget tak bisa hidup. Only eat with salt and chili. Yeah, only that. Chili. That is it. Yeah, spicy. Yeah, it is it. Oh, okay. Oh. Well, I'm sorry, my friend. Yeah. Teman dia. If you want to eat with women here, you can join with them. Yeah. Okay. Harap kami. Rasa papillon. Okay. Yeah. Alamat po tayo. Sini makan. Yeah. Something panel. Okay. Wait. Mantap. Ya. Pandai dulu. Ya, lagman din loh. What is that? Selama ako maselding ito ng tangga. Okay, maselding. Masama maselding to. Nagtalibi, masama maselding. Dia bawa minta apa? Tayo pa. Pasal dia ning gitu. Oh, ako na bel daw. Ako na kande. Tayo na kande lunak. Takkan dulu dah. Tayo kande lunak ulit. Boleh dilarang. Ya. Wih. Mantap. Orang Apa na? What you do? What do you makan? Eat and rice. Okay, eat and rice. Wait. That's good. Thank you very much. Thank you very much. Women give me papillons. Papillons good. So, Itu sepak pions. for the health. Yeah. We have papillons. Halo guys, mami Okay, thank you papillon. very much papillons. Just one family or more. Oh, more than all, many family. Yeah. Family. Yeah. Okay, this is papillon. Anak Pak Teh papillon buku pirang dulu. Have you visit? Iya.
Bapak Selo, Bapak Naselo sudah Bapak Mula, membantu lagu Bapak saja. Kami tambah berbulan lalu apa? Si Taruna Kamulan kemudian ini keluarga mati sana, keluarga mati sana roka, mimpi tu masa itu. Yang kita pun mimpi itu. Subhanallah. Si